Yes, reka rero nongere mbasuhuze kabisa bakunzi bacani yacu nizeye ko mukomeje kunogerwa na gahunda zacu ko bwije nuko buke kabisa zo tugenda dushyiraho. Nta kundi rukuntu rero wadukurikirana bidaciye mu gukora subscribe byumvikana kabisa. Iyo ukoze subscribe bigufasha rero gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu, inkuru zacu ziba zigiye zitandukanye rero dushyiraho ko bwije nuko buke. Tugiye rero ku nkuru ya politiki. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Dr Richard Sezibera avuga ko u Rwanda rwashyikirijwe babiri bahoze ari abayobozi ba FDLR aribo Laforge Fils Bazeye uwari umuvugizi wayo na Lieutenant Colonel Theophile Abega wari ushinzwe iperereza aho barimo kubazwa kandi ngo bemeye gutanga amakuru. Kiganiro na Igihe, Dr Sezibera yavuze ko nyuma yo gutanga amakuru abantu bazamenyeshwa ibindi. Yakomeje agira ati igihari nuko tubafite hashize iminsi kandi barimo gutanga amakuru y'ingirakamaro. Ni guverinoma y'u Rwanda ibafite barimo gutanga amakuru y'ingirakamaro kandi bafashwe neza nta kibazo bafite. Abo bayobozi byatangajwe ko bafatiwe ku mupaka wa Bunagana mu Kuboza 2018 umwaka ushize bavuye muri Uganda mu nama yabaye hagati ya tariki ya 15 na 16 Kuboza yahuje abahagarariye RNC ya Kayumba Nyamwasa na FDLR. Bivugwa ko byari ku butumire bw'ubuyobozi bwa Uganda hagamijwe kunoza umubano hagati y'iyo mitwe y'iterabwoba n'inzego za gisirikare za Uganda no kunoza imikoranire mu migambi yo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Umuvugizi wa guverinoma ya RDC Lambert Mende yemeje ko Bazeye na Abega boherejwe mu Rwanda kuko hari byinshi twabakekagaho, nk'uko rero ikinyamakuru La Libre giheruka kubitangaza. Yagize ati aba bantu barebwaga n'impapuro zo kubata muri yombi bashakishwa n'ubutabera bw'igihugu cyabo. Twabohereje mu gushyira mu bikorwa amasezerano y'ubufatanye mu by'ubutabera yemejwe hagati ya RDC n'igihugu cy'u Rwanda. Yavuze ko RDC itagombaga kubagumana kuko imaze imyaka isaga 10 yiyemeje gusubiza iwabo abarwanyi ba FDLR. Lambert Mende kandi yabwiye Jeune Afrique ko igihe ufatiye abanyabyaha ku butaka bw'igihugu ari abanyamahanga kandi hakaba hari amasezerano y'ubufatanye mu by'ubutabera, ugomba kubohereza mu gihugu cyabo kugira ngo bisobanure imbere y'ubutabera. Nyuma yo gufatwa Laforge Fils Bazeye na Lieutenant Colonel Theophile Abega babanje kujyanwa i Kinshasa banyuze i Goma aho bahatiwe ibibazo bakavuga byinshi birimo n'ibyaranze urugendo rwabo i Kampala ndetse n'imigambi bari bafite ku Rwanda. Nibwo hamenyekanye imigambi yo guhungabanya umutekano w'u Rwanda n'uburyo FDLR na RNC bafatanyije bashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda banyuze ku butaka bwa Kongo. Raporo y'impuguke z'umuryango w'abibumbye mu Kuboza 2018 nayo yashimangiye ko iyi mitwe yombi ifite birindiro muri Kongo, aho nyuma ya FDLR ikorera mu burasirazuba bwa RDC kuva nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994. Hariyo undi mutwe uzwi nka P5 Rwanda National Congress cyangwa umutwe wa Kayumba Nyamwasa. Tariki 18 Mutarama uyu mwaka, Minisitiri w'Ingabo wa RDC Crispe Atamatabe yandikiye ingabo z'umuryango w'abibumbye ziri muri RDC MONUSCO azisaba ubufasha mu kuburizamo umugambi w'abarwanyi ba FDLR bari mu rugendo bakagana muri Kivu y'Amajyepfo kwiyunga n'umutwe wa Kayumba. Ati kubera ko Kongo ishikamye ku byemezo mpuzamahanga yemeye byo kutaba ibirindiro ku mutwe uwo ari wo wose ugamije guhungabanya igihugu duturanye, ndasaba ingabo za MONUSCO gufasha iza Congo FARDC mu kuburizamo uwo mugambi mubisha ushobora guhungabanya umutekano w'akarere kose. Gusa MONUSCO
gusa MONUSCO yatereye agati mu ryinyo ivuga ko uwo mutwe werekezaga muri Kivu y'Amajyepfo uvanze n'impunzi z'abasivile barimo abana n'abagore. Reka mbashimire cyane duhiniranga ino nkuru nizere ko mukomeza kunogerwa na gahunda zacu mukora subscribe kabisa kugira ngo mujye mukomeza kubona video zacu mu mbere kandi bitabagoye. Inkuru zo nakagaruka kuri gicano kabisa Bwiza TV nibisanzwe kabisa, inkuru turazihorana, icyo usabwa gusa no gukora subscribe ibindi byose ukabitubaza kabisa. Ibihe byiza rero, umugoroba mwiza, tuze gusubirana indi nkuru ikurikira. Bye bye.